so adali oseno uko sobo kele kele obalo mo matino hosu oyo mabolo munne naya emu bimbo managing director Martins Enterprises odogo ozi satula yodida maya dara de chacha chibigina jusu hosu umako kalia rewa basna sumei okoko sime na wane mwebedio Oliver Likogwe na bogio igina jusu hosu onyo mamulu nobio kenele mo lolozo fashionu ma balo nyoma oliaku mako kalia obalo mu Denis Ojego noko si adio eju na bola bole kikelia agide gide bugu ezene noa ichia na dimboni Denis Ojego Demeko Chief Executive Ishiana Dimbuni one of Osumenyi Ofoya Nasim Nono Asino na bayili ni body mano Luko Diego Sokuya Ukwa chinako na ba Omune pulo mweba nanya Haizeto Diego Hariyanzu one Omega pulo nanya Onu meke nono Obalo monyoga delema Chifu bene pulo Eze dinachi wano voketi tini bodogo Chief FC ezimo Opoko sime Nonye nwelo mweji mwelako Onye nwelo mweji mwelako Onwe godi mpi mwe rompi Opwebi gaga boya nenole Chief FC ezimo President General Onyoma Nilolelo Chipalgo wano boga jito mekania Onyoma Opo nevi ya bawumawo Opo abu de bencha mabola Lord Ebele Lord Okonkwe Oshimile wano bia Chief Jisi Ojuku Managing